nalango sa mela voto autura ni tailebu ngoma awai tu ngai malake raki ando talita wale mundu warra na radio fijuan nanto bibi ya wasare motivuya mai saru lotoka ando talita kana warra na radio fijuan bula nalango peni watu tigo batulo lomba ando talita kana warra na radio fijuan ndo moibi na radio fijuan ndo moibi tinabonga ni BNN. Ni sambul binaka se koe ongo na vakaleleka ni no de tukutuku na mbungi ndai esa baka barra na bol ni bola ni bindingi na bola yada se na voter registration drive kan dua ne wil lebu esa bola ina dandra na buku ni bindingi na mbaki vo kain supervisor ni bindingi o Muhammad Sanim ni sa bola yada rawa esibe ni ona nan raw no undolu na ni bonua me ado tiko mai na noa tukuno Sanim ni tukutuku siang ni bangole mai na nondo tubal ni bola ka siang ni bonde itaki me na ngaro ni sarabo binaka na tikino ya e tomana ni sone tukutuku e wadalai e tambakitu e na mona libliba kere tuko Sanim ni sa nonde itabi waka andundua na lewe biti kana vendingi mena ena ambaki meongo me ni tukutuku ke ni vendingi endondolu menda na kakua ni taura wa mamanda ena kena baka tori deke taki na nonda bonua mena nduna bonua e boe dhurikina boe lewu na beiboli ena laurikina na nonda taka bata baka lewe ni bonua e viti kwaretana ministani beka boe labo aya said kayum ningo endua i tubu ni mata ni tu karawa ni baka botukana taka ke baka enda baka ngataka baka binaka na beka e tua politikienda ngona beka e dhauraka o said kayum ena ngone boste ukina beira na tolu nan rau bakadada na bagalisilesi ni Fiji Ports kara taurimboni siya na matakani kuwa. Tomana ni ruimbimbi bebiti na beba katurida ketaki na mbula boy labo kamen na bagabure na takadaka kena labeti dake na nondambula e na beisinga. Tomana tigo na ililu ni mate ni tu vorenge mani marama menandolaba bei na bei kornibuli e na muirani nondabunua ngoe tiki ni nona ilako baka beisiko. Lebu sarna kornibuli ersa bakaturida ketaki kara tarabo utali ni oti na bakadada embiute tumai na tangilambo Winston enambak saoti endolabo mani marama maina ndombu lebu Muslim School tataya primary school ke inasia ni primary mai rakiraki e bangole na mateni tu endona rau bitu sanga bulu tala milion $1 ena kena tarabo na kornibuli enambaki boy labo sibe endona rau walu sanga bulu na kornibuli e bakadada ni anadaba Winston e okati na rukuni bebu ke ni rehabilitation program. Kinangito, esa na lagi lewena o sea kulinisau endo na kalabu ni rugby memerika o ya na Houston Strikers e volaya na mona liba na Twitter na tukutuku ne kulinisau mai na kalabu na Houston Strikers karto maru takana nona sa abandonuya o kulinisau na be indinati ongo. Endina ni sa adingoma na itukutuku ongo na isongo ni rugby unioni e na nondo bonua. Mai da bekir na vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri e rana na sema na steseni na Radio Fiji 1 kei nambula FM ni wading binaka. Koromur lebu do aleke na steseni nambula FM do aleke alanga na yawa na isala bilao Bula FM namba 2 na sere Dadang ko pinesiwa bo ang ano ibu ketele untuk tal takwali una warong ng Bula FM. Go singa toka. Bula FM namba 2 na sere. Bula FM namba 2 na sere.